كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسا مدحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وجبي كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ኣገደስቲ ዜናታት ብደረጃ ዓለም ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎምን ዘለና ዝበልናዮም ኣርእስታት ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሓደ ካብቲ ዓብይ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ዳርጋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም ወይ እውን ኣብ ፖለቲካ ዝግደስ ዝኽተሎ ዘሎ ጉዳይ ኣብ መንጎ ዩክሬን ራሽያ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እዩ ንሱ ድማ መራሕናይ ዩክሬን ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ባይደን ክራኸብ ምዃኑ እሱ ድማ ነቲ ናይ ዓወት ፕላን ዝበሎ ክነግር ምዃኑን ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብቐጥታ ክእትወና ዝኽእል ምዃኑ ብሰንኪ እዚ ድማ እዚ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ምናልባት እዚ ነገራት እዚ ብሰፊሑ ክርዳኣና ክንፍትን ኢና ኣሜሪካ ውሳነ ሂባላ ግን ንፁር ውሳነ ሂበትናላ ستيل جن قال كنببو نخل كابتو سانلو از دما استراتيجي امريكا فيك زغونه ملس كتب كلا مانيفر نخجبر نابت نغتبل عدل كبايو تخكلنيا ملس زي مالت كل غزي كم استراتيجيه وتدرنا زري ابكينات تخكلنيا ملس زي مهاب نبعلو حدا استراتيجيهم زتقملو اوكي مجمريا اسكن كتاتل زعبا هلو زلو كونتات بكل منقد كنريا كنفتنينا of September, the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. It is a day observed annually as a reminder of the biggest threat to humanity, the threat of nuclear war. And ironically, the threat of a nuclear war is greater than ever today. لا تسران شدشتن ورحي تشعات أب عمتهاوي معلت نيكولاراوي أسوار ويون نيكولار تباهي لزفلاتي زغا نيكولاراوي أسوار كمي جرنا نقدلو كمي جرنا نوقلو زبل بعالم درجة كسر حلو زلو مزخا غرنت بكنسو كم لومي قنا أبناي نيكولار حدا قابت إحنا نفلتن تبلا لا تخكل يخا كم نايلومي علمنا أبناي نيكولاراوي مفتات بس حيث فلتنا لوم تراي كونن كل تين نيكولار نخيك تصنز قبر زنبرح سمعات فريسو نفسه كف حجر كم يجر نيكولاري يمعبل يبزح يحيل كمون برتعي قبرو تراي زلو زغا أرمس رئيس بهال بوقعي فلاديمير بوتين قد مستوى السنة كمسوم دي أمنال تسومن أمريكا ناب ناي وددر كوينات نغنا ناي أسوار كوينات نغناتو كردم كناتو جديداتنا سلزلا أتينا يلنا let's go on يلو كم استزاربا بميديا ذكريو زغانتايو كل تسمع زنبري أمريكا مجمريا قريفاتو سلز قريفاتو نحنا دما بو نقيد اللي من قد يبلنا بمبال چاينا تخونن نيكولاراو أسوارهم يفتنو إيران قريبنا لنا بلو سمين كوريا يدالو راشيا يدالو أمريكا ونسلزي تقال زمر تمساسال تقبرالا حنسبنا بأوروبا خطوة تبلالا حنسبنا بجابان كوسيدي تبلالا سلزي the world is becoming continuously بزي حوتي كابراشا فولي أسوار قبلي بحلالو بمن قد إيران غيرو فولي أسوارات كابراشا حوتي قبل مهاني نقرالو إذن تتقبلو دما حدا إسرائيل حدا قا كورداي كالا دما بقى بحري ملو حيل كلو كم زخوني سلازي زلنا يجزي بالدعمي بغلط في سكاير لزلو كنتاتيو. Amid the war in Ukraine, the Russian President Vladimir Putin has issued the biggest nuclear warning yet. He has vowed to expand Russia's nuclear policy. He has suggested a new criteria that would warrant a nuclear response. The Russian president said, and I'm quoting, aggression against Russia by any non-nuclear state supported by a nuclear power should be treated as their joint attack, quote unquote. هتر زبالات صبغ زخونة سماو تا زهيبوا زلو متنقاطع نصرتيا أوروبا ملسي بوم لو زجرميو زحزن ملسي بوم يالو أوروبا هتريبوا يخم أمريكا وكحشو زنتايب لالو زخونة يكون حيلي نيكولار حيل زي كونه مالت يوكرين مالت نيكولار حيل زي كونه نيكولار حيل زي كونه بخالوت نيكولار حيلتات أمريكا وي عند إنجليز وي فرنسا خنوسد نغلينا تحجيزهم زخونة يكون متكعتنا مريت راشان تفتيمهم دخلت يومنا قبل ملس غنهب نتزهر منا ترى يكونس نتزحجزون قبل ملس كنهبينا يللو تزجرم أمريكا نزت تراتزي نزي متقاطازي سيريس يوم وسيدهم مزلهم أوروبا جك كتري واي ما هو تكتجرم يقونكا Putin's threat is clearly aimed at discouraging the West from allowing Ukraine to strike Russia with longer-range weapons.
Of course, Russia's nuclear threat is not new. In the 2 years of the Ukraine war, Putin has frequently issued warnings of nuclear provocation. But this time, you see, the threat is different. Why do we say that? If earlier the doctrine stated that Moscow could use nuclear weapons in response to an enemy's use of weapons of mass destruction, now Putin's proposed nuclear policy seems to suggest that the threshold has been significantly reduced. According to the Russian leader, the weapons used in any enemy's potential strike against Russia could include anything from ballistic or cruise missiles to jets and drones. What does that mean? Well, it means that Moscow would consider pressing the nuclear button if it gets information about a massive missile or airstrike launched against Russia. While So, እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝንላዕሊ ኸሪሩ ኣይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ከም እብላ ኣለኹ right now ናይ 8 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ሓገዝ ኣፅዋር ተዋሂብዎ ኣሎ ንዩክሬን ምስ ራሽያ ዘሎ ኩናት ንክቕፅል ዝኻኽሳ እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ዝንፅረሎም እቲ ኩናት ጠጠው ንኸይብል ድሕሪኡ ድማ ሓደ ስትራቴጂ ንክገብሩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ሕጂ መፅዩ ብእኩብ ሓደጋ ንዓና ከምፃልና ምዃኑ እንተፈሊጥና እታ ኒኩለራዊ ቦምብ ክንፀቕጣ ምዃናን ክንሃርማ ምዃናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዋርኒንግ ኢዝ ሶ ሲሪየስ ብዛዕባ ቀፃልነት ናይ ደቂ ሰባት ዝርዳእ ሰብ ሲሪየስ ክወስዶ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሓንሳብ ምስ ተተኮሰት ቦምብ ክትመልሶ ትኽእል ኣይኮነን ቦምብታት ሎሚ ክትኮስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተተኮሰ ኣይኮነን 10 ዕፅፊ 20 ዕፅፊ 5 ዕፅፊ ናቱ ሓይሊ ዘለዎ ይከከም ዕብየቱ ማለት እዩ So, እቲ ኢንተርኮንቲነንታል ድሕሪ ኮይኑ እቲ ICBM ዝብልዎ እቲ ኮይኑ እቲ ስትራቴጂክ ኒውክሊየር ዋርሄድ ዝበሃል ከተማታት ክድምስስ ዝኽእል ሃገራት ክድምስስ ዝኽእል እዩ ካልእ ግን እቲ ታክቲካል ኒውክሊየር ዋርሄድ ዝብልዎ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ንወታደራዊ ዕላማ ንሓደ ዕላማ ከጥፍእ ዝኽእል እዩ ኒውክሊየራዊ ኣፅዋር ምዃኑ ስለዘይተርፍ ግን ጨረርታ ኣሎ ካብኡ ዝመፅእ ብዙሕ ሽግራት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ብጣዕሚ ብሩታል ሓደገኛ መኣዝን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ከመይ ይኾን ኣሎ ብዙሓት ሰባት ራሽያ ኒውክሊየር ክትኩስ ከም ትኽእል እያ ኢሉ እዩ ዝጥርጥር ካብኣ ንላዕሊ ግን ኣሜሪካ እያ ትጥርጠር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ይወድቆም ስለ ዘሎ ኣብ እስራኤል እውን ከምቲ ዝደልይዎ ይኸይድ ስለዘየለ ምናልባት ኣሜሪካ ቻይና እናሓየለ ትበፅእ ኣላ ራሽያ እናሓየለ ስለዚ ንኩሉ ክትምክቶ ስለዘይትኽእል ኣሜሪካ ኣቐዲማ ክትጥቀም ከም ትኽእል ጥርጠራ ኣሎ Ukrainian forces in action near the Eastern Front, exhausted and stretched thin by 2.5 years of war, facing relentless bombardment and waves of Russian troops. The war is currently being fought on two major fronts. In the east, along hundreds of kilometers that Russia has been trying to break through in the direction ኣብቲ ቅድመ ግንባር ናይቲ ኩናት ክምለስ ከለና ድማ ብዙሕ ዓይነት መልክዓት እዩ ዘለዎ እቲ ኩናት ስቲል ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ዝበሃል ብብርቱዕ ይቅፅል ከም ዘሎን ኣብኡ ድማ ራሽያ ብዘገምታውን እንተኾነ ይግስግሱ ከም ዘለዉ ንቅድሚት ዝንገር እቲ ናይ ራሽያ ንቅድሚት ምኻድ ኣብዚ ግን ኣገዳስነት የብሉን ራሽያ ትኽተሎ ዘላ ታክቲክ እንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ኣለኹም war of attrition ይበሃል ኩናት ናይ ሓፂን እዩ ናይ ሓፂን ኩናት ናይ ኣፅዋር ኩናት እዩ ናይ ኣፅዋር ኩናት ማለት ድማ ንፀላኢኻ ከተልምሶ እዩ ዘለካ ቦታ ምቁፅፃር እንደይ ምቁፅፃር ተራ የብሉን ወሳኒ ይኮነን ንፀላኢኻ ኣውትጋን ኣውት ሶልጀር ክትገብሮ ኣለካ ካብ ኣፅዋሩ ከተወድኦ ኣለካ ሰራዊቱ ከተወድኦ ኣለካ ቡይኻ ትውድኦ ተዓወት ኩናት ናይዚ ብከምዚ ዝውዳእ that's why ራሽያ heavily bombard ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ዩክሬን ራሽያ ይኹን ዩክሬን ክልቲኦም ንሓትሕዶም ብጣዕሚ እዮም ዝደባደቡ ዘለዉ ትሕቶ መን ዝያዳ ከዳኽም ይኽእል ምክንያቱ እቲ ኩናት ክልተ ዓበይቲ ፓወርስ ዝዋግኦ ዘሎ ሕጂ ዩክሬን ክንዲ ራሽያ ጌርካ ዲኻ ክትብሉኒ ኢኹም ነው ዩክሬን 50 ሃገራት ይሕግዝዋ ኣለዉ about 50 ሃገራት ንዩክሬን ይሕግዙ ኣለዉ ወታደራዊ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ድማ ከባቢ 9 ሃገራት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓገዝ ይገብርሉ ኣለዉ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ማለት እዩ ስለዚ ራሽያ ምስ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ገለመለ ምስ ኮሶ ተዋጊያ ክበሃል ከሎ ራሽያ ምስ ሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝዋጋ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ካብ ኩሉ ትመፅእ ዘሎ billions and billions of dollars and euro is at the level of Ukraine. ስለዚ ዩክሬን እቲ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ዘሎ ነቲ ሓፂን ዝትኩስ ዘሎ እምበርታ ኣፅዋራት ስለያዊ ሳተላይታዊ ሓበሬታ ኩሉ ካብ ካልእ ዓለም ይመፅእ ዘሎ ስለዚ ራሽያ እዚ ኣብ ታሪክ ከም ኣብነት ኮይኑ ክስነድ እዚ ኣብ ታሪክ ትፈልጡ ዘለኩም ራሽያ ኣንፃር ሙሉእ ምዕራባዊ ኮሌክቲቭ ዌስት ዝበሃል እያ ትዋጋ ዘላ ንዓታቶም ድማ ጠጠው ኣቢላቶም ጥራይ ዘይኮነስ ክስዕሮም ድማ ቀሪባ ኣላ ኩሉ ዓይነት መንገድታት ይፍትኑ ኣለዉ it's not working ስለዚ እዚ ኣብ ታሪክ ፍሉይ ፍፃሜ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ገለ ነጥቢ ኢልዎ ራሽያ ኣብዚ ኩናት እዚ
ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ወኪላ ትቃለስ ዘላ ብፍላይ ነቲ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ምክንያቱ ነቲ ሄጀመን ናይ ኣሜሪካ ኮንፍሮንት ትገብሮ ዘላ ትገጥሞ ዘላ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ግበታን ሓይልን ዕብለላን ዝነበረ ፊት ንፊት ትገጥመላ ኣሜሪካ ግን ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ክበሃል ከሎ በይኑ ይኮነን ብዙሓት ሃገራት ሒዙ ዝኸይድ ዓብ ክላውቲ ዘለዎ ብዙሕ ኔትወርክ ዘለዎ ኣሜሪካ ስለዚ ነዚ ኩሉ ራሻ ፊት ንፊት ገጢማቶ ኣላ ብወታደራዊ ጥራይ ኣይኮነን ብቁጠባ ዲፕሎማስያዊ ብፅልዋ ብኩሉ ብቴክኖሎጂ at every level እዩ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 16,000 ገዳይ ወሪድዋ ዘሎ ራሻ so always remember that ኩናት ሳዕ ክንደይ ሰፊሕ ምዃኑ ንምፍላጥ of Pokrovsk. And in the north, where Russia has been trying to seize the major city of Kharkiv, Ukrainian forces have seized territory in the Kursk region in Russia. The Eastern Front is where the majority of Russian troops have hunkered down for the past year, making small but steady advances at a tremendous human cost. Ukraine has evacuated cities it can't defend from intense Russian bombardment. The fighting has been intense all summer and now fall, with Ukraine reporting over 100 clashes in a single day last week. Russia has been concentrating its forces on the strategic city of Pokrovsk. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ብጣዕሚ ብርቱዑ ከም ዘሎን by the way ለንቀነ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂእ ምናልባት ኣብዚ ቪድዮ ነራ ተረኺብና ከሪአኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ዝንቡዕ ሓበሬታ ከም ዝብእ ዘለዎ ዩኬስ እንታይ ስከኢሎም ራሽያ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ ከባቢ 600,000 ሰራዊት ከሲራ ኣላ ኢሎም 600,000 ዝኾኑ ሰራዊት ከሲራ ዩክሬን ግን ክንደይ ከሲራ እስከ 31,000 ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እቲ ቁፅሪ ብግምጥልሽ እዩ ብዙሓት ኢንዲፐንደንት ነዚ ሓበሬታ ዝፈልጡ ክገልፅዎ ከለዉ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዩክሬን ከሲራ ከም ዘላ ናይ ራሻ ምናልባት ቀሊል ኣይኮነን ግን ኤግዛክትሊ ክትፈልጦ ይትኽእልና ስለምንታይ ናይ ራሻ ውሒዶም ይነግርዎ እቲ ኩናት ዓይነቱ መልክዑን ክትሪኦ ኣለካ መን እዩ ኤሪየል ሱፕሪዮሪቲ ዘሎ ኣብ ኣየር ፀብለልትነት መን ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ዕንወት ብምንታይ ይወርድ ኣሎ ኣብ ኣየር ብነፈርትን ብሚሳይላትን ራሽያ እዩ ዓብላልና ዘለዎ ስለዚ ራሽያ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ክቐትል ዝኽእል እዚ ኩናት እዚ ብፍላይ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ብዙሕ ግዜ ይጠቕሶ እዚ እቲ ኩናት እቲ ኩሉ ግዜ ብመልክዕ ናይ ተሓፂን ኢኻ ትምኖ ዘለካ ኢልካ መን ዝያዳ ይትኩስ ኣሎ ኣብ ወር ኦፍ ኣትሪሽን ናይ ኣፅዋር ኩናት ዝያዳ ዝትኩስን ዝያዳ ዝሃርምን ንሱ እዩ ዝቐትል ካልኣይ ኩናት ዓለም ፀብፃብ ክንሪኦ ከለና ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ውፅኢት ያምፅኡ ዝብል ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ሓፂን ዝትኩስ እቲ ዝበዝሐ ሰራዊት ዘሎ ዝበዝሐ ነፈርቲ ኩናት ክጥቀም ዝኽእል ንሱ እዩ ዝያዳ ዝቐትል እዚ ብሂስቶሪካሊ ዴታ ፕሩቭድ እዩ ካልኣይ እቲ ዝበዝሐ ካውንተር ኣታክ ክገብር ዝፈተና ብወርሒ ክልተ ግዜ ካውንተር ኣታክ ፈቲና ኣላ ዩክሬን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሰፊሑ ናብቲ ወፂኦም ናብቲ ግንባራት ዋላ ሕጂ ለንቅነ ጥራይ ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝተገበረ ንሪኦ ኢና እዚ ፅንሕ ኢልና ከነሪአኩም ኢና ኣብዚ ክንኣቱ ሕጂ እቲ ውሳነ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ መልክዕ ክሪኦ ክንፍትን ኢና what's going on here Vladimir Zelensky is in Washington to present his so-called victory plan to end the war with Russia. During a meeting with US President Joe Biden at the White House, the Ukrainian president thanked him and all Americans for their support. He'll also hold talks with Vice President Kamala Harris. Ahead of his meetings at the White House, the US announced a new military aid package worth $8 billion to So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘለንስኪ ምስ ባይደን ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ባይደን ተራኺቦም ዝርክብ እዚ ልዑል ትፅቢት ዝተገበረሉ ብሚድያ ድማ ከም ሕሱም ፕሮፓጋንዳ ዝተሰርሓሉ እዩ ነቲ ቪክቶሪ ፕላን ፕሬዚደንት ክገብር እዩ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ባይደን ክዘራረበሉ እዩ ገለመለ ብዙሕ ዘረባ ኢና ሰሚዕና እዚ ሶ what happened እንታይ እቲ ውፅኢት ናይቲ ዝተገበረ ቀዳማይ ክፋልናቱ 8 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ኣፅዋር ክብዎ ምዃኖም ስለዚ clearly 8 ቢልዮን ማለት ብዙሕ ኣፅዋር ክወስድ ብፍላይ ኣብቲ መዳፍዕ ድዩ ድሮናት ድዩ ገለመለ መዓት ክወስድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ኣፅዋር ማለት እዩ 8 ቢልዮን ማለት 8 ቢልዮን ባይ ዘ ወይ ቁጠባ ናይ ሃገር ክሃንፅ ዝኽእል እዩ ንኤርትራ ኮምፕሊትሊ ክቕይራ ዝኽእል ገንዘብ እዩ 8 ቢልዮን ዶላር ንኤርትራ ኮምፕሊትሊ ክቕይራ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ክትፈልጦ ተተቕርፅናታ ካልና ብዙሕ ነገራት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ 8 ቢልዮን ሻዕብያ ትቦ you get another country ካልእ ኤርትራ ክትረክብ ትኽእል ምስቲ ዘለዎም ቁርጡዋ ኣካይዳ ፈንጣሕጣሕ ዘይብላ ኣካይዳ you give them this money ካልእ ሃገር ከረክቡኻ ከም ዝኽእሉ ጥራይ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ባት 8 ቢልዮን ኣብ ኩናት ን4 ወርሒ ከፅንሕ ኣይክእልኒ 4 ወርሒ ከፅንሖም ኣይኮነን እዚ እቲ ቀንዲ ካልኩሌሽን እዚ 8 ቢልዮን ሂቦሞም ዘለዉ ከምኡ ድማ ኤሮፓ መዓት ቢልዮናት ሂቡ ዘሎ ለንቀነ ኩሉ እዚ ክሳብ ወርሒ ሓደ ባይደን ክሳብ ዝእለ ክፀንሕ ይኽእል ዳይፀንሕ ኣይክእልን እዩ ትሕቶ because ወርሒ 3 ድዩ ወርሒ 4 እዮም 61 ቢልዮን ዶላር ሂቦሞ ነይሮም
What happened with that? ተወዲ ማለት እዩ another 4 billion ኤሮፓ ወርሒ 12 መወዳእታ 55 ቢልዮን ዶላር ሂቦሞ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ድማ 61 ቢልዮን ሂቦሞ እዚ ኩሉ ኣበይ ኣትዩ we don't know ተወሳኺ ገንዘብ ቀፃሊ ድማ ባይላተራሊ 4 ቢልዮን 3 ቢልዮን 5 ቢልዮን ገለገለ ቢልዮን ለንከነ ድማ ናይ ኤሮፓ ኮሚሽን ከይዳ ነይራ ክንደይ ኢላቶ 35 ቢልዮን ከም ዕዳ በቲ ናይ ራሽያ ገለመለ ዝኽፈል ኢላ 35 ቢልዮን ንወታደራውን ገለመለን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ 8 ቢልዮን ካይዱ ኣሎ ዋይት ገንዘብ ኣይገርመኩምን ክንዲዚ ገንዘብ ንኩናት ክንዲዚ ገንዘብ ንልምዓትን ቁጠባዊ ሕውየትን ናይ ዓለምና ትህብ እምበር ክንዲዚ ገንዘብ ንኩናት ከመይ ዓይነት ዓለም ንነብር ከም ዘለና ጥራይ ይፍለጥ ኩናት ዓበ ቢዝነስ እዩ ክበሃል ከሎ ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ናብተን ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋሪ ክኸይድ and they are making a hell lot of money ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ምዕቡል ዓለም ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ኩናት ተኮይኑ ፖርቶፎሊዮምን ቆፎኦምን ክፉት እዩ ብዕዳ እትዮም ይኻ ኩሉ እዚ ገንዘብ ከዓ ብዕዳ እዩ ኣሜሪካ ብዕዳ እያ ትብደላ ዕዳ ናታ 35 ትሪልዮን ኣትዩ ነይሩ ኢላኩም ኣላ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ድማ 36 ትሪልዮን ኢለ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ቢካዝ እዚ 8 ቢልዮን ወላ ገለ ዝበሃል ዘሎ ንእስራኤል ካከሙ 8 ቢልዮን ሂቦም ኣሎ ተወሳኺ ንእስራኤል ንነተንያሁ ንሊባኖስ ድብድብ ስለ ዘለኻ ስለዚ ተሓጎስና በቲ ተግባርካ 8 ቢልዮን ድማ ሓገስ ሂብናካ ኣለና ብእፅዋር ኢሎም ኣሎ እዚ እቲ ኩነታት ዘሎ ንክንፈልጦ እቲ ነገራት ስትሬት ክትክርዳእና ክኽእል ኣሎ Well, before the meeting, President Zelensky and US Vice President Kamala Harris addressed the press. As I have made clear on our 6 previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. I've been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine. ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ካማላ ሃሪስ ነቲ ናይ ባይደን ዕግርግርን ኩናትን ሙሉእ ብምሉእ ከተናውሕን ከተቐፅልን ምዃና ብወግዒ ብቃላታት ገራብ ትገልፀልና ኣላ ናይ ዩክሬን ደገፍ አንዌቨሪንግ ማለት ጠጠው ክብል ኣይኮነን ሙሉእ ብምሉእ ንዩክሬን ክድግፍ እየ ትብል ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ዘለኹም ነዚያ ሰብ እዚኣ ተመሪፅኩም 4 ዓመት ኩናት ኣብ ዩክሬን ማለት ብዘይ ቃል ዓለም ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ምዃኑ ብዘይ ቃል ዓለም እየ ዝብለኩም እዚ ن4 ዓመት ክቕፅል ኣይክእልኒ እቲ ኩናት ርግፀኛ ፑቲን ኒኩለር ክጥቀም ምዃኑ ቢካዝ ኣሜሪካ ኩናት ክቕፅል ከሎ መክሰብ ኣለዎም ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለዎም እዚ ከዓ ንፁር እዩ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካያን ዘለዋ እቲ ሓዋ ኣብ ዓዶም ኣይኮነ ዝወርድ ዘሎ ህዝቦም ይመውት የለን ስለዚ ሓፂን ሸይጦም ቢልዮናት ገንዘብ ክኽዕበቱ እቲ ኩናት ብሕጂ ን10 ዓመት ክቕፅል ደልይዎ እዮም ራሽያ ግን ኣብ መሬታ ዝትኮስ ዘሎ ህዝባይ ዝህረም ዘሎ መሬታይ ዝዓኒ ዘሎ ትሕተ ቅርፃይ ዝዓኒ ዘሎ ወላ እውን ዝበዝሐ ግዜ ዩክሬን ትዓኒ ለንበል እምበር ኣብ ራሽያ እውን ዕንወት ወርድ ኣሎ እዩ ስለዚ ራሽያ ክትፅመማ ይትኽእልኒ ኣነ እዚ ራሽያ እንድሕር እዚ ኩናት ቀፂሉ ኒኩለር ኣብ ዩክሬን ተኪሳ ኣብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እዛ ሰብ እዚኣ እንተተመሪፃ ዓለምና ኣነ እዚኣ እንተተመሪፃ ነዚ ኤሮፓ ኣብ ክንደይ ግዜ ኤሮፓ ገዲፈ ኤርትራ ደ ክኸይድ ወላ ኣብ ካልእ ክኸይድ ፍሉጥ እዩ because it's not going to be safe زيادة محاضرة زي الأمريكا نايزة محاضرين أمريكا زي أنتوقينا it's going to be very dangerous هي من بارناتنا معناته إذا بايدن زجبرة 4 عامات توسخ 4 عامات يخاطوسخ لا زي العكاو وتحمقصا أنا يكون كميلة ميديانا ديمقراطية كما زبلانيرو كساب زكد مكلت ورحي كبايدن نسات حمق دقف حزبية بلانيوم زبلانيرو حجيجن قنتلي لو نت ميديا بعلم سلزق أني و تزبلت ፖፕላር ዝኾነት መራሒት ኣብ ፖሊስ ቅድሚት መፃላ ገለ እናበሉ ብጣዕሚ እዮም ዝጀናጅንዋ ዘለዉ እዚ ከዓ ስትራቴጂ ንቐፅል ምስ ትራምፕ ምስተራኸበ ከንታይ ተባሂሉ ትራምፕ ክረኽበ ይደለየን ዳስ ዲፍረንስ ትራምፕ ንዘለንስኪ ክረኽበ ይደለየን ምክንያቱ እታ ዝበላ ፅንሒ ኢለ ከስማዓኩም እየ ስማዕ የዳ And I will work to ensure Ukraine prevails in this war. To be safe, secure, and prosperous, the United States must continue to fulfill our long-standing role of global leadership. We must stand with our allies and our partners. We must defend our democratic values and stand up to aggressors. And we must stand for international order, rules, and norms. We have to end this war. We need a just peace, and we must protect our people, Ukrainian families, Ukrainian children, and everyone from Putin's civil. And we are grateful to America for supporting Ukraine all along. And we'll have an important meeting today, right after I talk to President Biden about the plan of victory, and I will share some details of the plan with Vice President Harris. It's crucial for us to be fully
understandable, and to work in a full coordination with the United States. And this morning I talked also to the congressman, both chambers, both parties, and I كم نريد زلنا تم أمريكا تي political elite أمريكا تي بدحر مقارجة زي ما حضر completely زوكينات كناوح يوكرين بليونات جنزب كوهبا حزب أمريكا يتمي يسمع بعد فلت زوكينات رايك قتل الله يتبوليس زلوا أب أمريكا معت politica كتباو شجري زلوا معت they could use this money for many things جن زعب حزب أمريكا كقدس خل بايتو يكونن زلوا ما بزوانزي I don't think أبز قربا كغير زخل دماسو تاون كو تسفاناتهم دونالد ترامب تمزيو نربعة عامت انتو حدا نزو كم زعينت جنزب أب أمريكا بس كم زخون كو قبري كامباينتات كاب أمريكا خمزي هاد ما قبروني سلازي أنا أمريكا هو relatively صبوك خوني but of course دونالد ترامب بعلو entrepreneur ويكا businessman سلازو خونه نتراسة راح تنعملو ملو بنفيت كله يقلي زبل مناتي بالليل كابنا أبوغن كاب بايدن أتصبقو كحشو كم زخل سرح البو النت قال ملك كتعرف ويكو قدل كم زغل فلوتيو إذا موزكن أكسع كنا كتعراري يخل يتيات بحجي كرسو مالتي. I'm thankful for the bipartisan support. We believe this war can be won and just peace can be closer only with the United States. Straight to Washington then, and we can join our chief international editor, Richard Walker. Welcome, Richard. What did we learn from this press conference? Yeah, well, Phil, we didn't learn a huge amount about the big question that everybody's asking themselves, and I think the Ukrainians very much want to find out the answer to, and that is whether the Biden administration will come out clearly and support elements of what the Ukrainians have been talking about as a victory plan in recent weeks. As we've been hearing from Zelensky, he's been talking to Joe Biden about that, and we'll be talking بحثر زبالات زربا بزعبا تأكد تاسيت حتو عبيت أزوارات ميسايلاتنا يا أمريكا تتقيمو نوشت راشا كهرم يزدل زلو كابتن بلانات ناتو قدامي تنسايا نزيا بلان زيا انتاي لو انتاي ملسي بنا نزيا حتو زيا ملسي بايدن اي هابن قال زراربا بايدن نو يلو زلو نصور ايكونن كنسمع وجه to Vice President Harris about that as well. And within this victory plan is a renewed big ask from the Ukrainians to the Americans to allow them to use long-range weapons to fire at targets well inside Russia. This is something that the Biden White House has so far been very wary of agreeing to. And this is almost like a last-ditch attempt by Zelensky before the end of Joe Biden's term, before this presidential election, which is really consuming, of course, American politics here, to try and make that case for that to happen. We did not learn the answer to that. We don't know if we're going to hear anything about that in the coming days. The Biden administration has agreed to a new package of providing weapons to the Ukrainians, but So بحثر زبالة ملسنا إزياء أي توهبن نصور زخونة ملسي بايدن أصوار ناي أمريكا تتقيمو تكنولوجي ناي أمريكا تتقيمو زلنسكي نوشت راشا 300-400 كيلومترات أتيو استراتيجيكاوي علامات كحرمية إزدال زلغو نسان تغيرت رايزو كينات كعوة لزغل بزيسو ولا حان تعاوت يبالله زبلو زلو بوتين دما أزيان دحر تغيرو نتزهابن نتزقبر نخلط يومي مقصعتي ويكورا ملسي كبس لزبالة أمريكا دما ربحاناتها سلزقد سا كم أوروبا يكون أوروبا أنت لو كسام يخمج أوروبا كسك حكمي. But we haven't heard yet any concrete word of whether they're going to agree to this request from the Ukrainian side. Okay, so no word on those permissions. But as you hinted at there at the end of your answer, President Zelensky won't be going home empty-handed. Yeah, that's right. So the Biden administration have announced a new package, which includes more air defense and other of these Patriot air defense systems, also some medium-range missiles that can be fired from F-16 fighter jets. So رأيدو كمل سيكون قلنا تاقد تاسو تحطو تبهال زنبرت أمريكا ياكبلو ويون أوكو لا يسمعنا سلزي رأيدو كمل سيكون كباب $8 بليون أزوار حيزك كوهبو مخانو فليتلو قلنا تكأندز دلو زنبرت قلنا أي تقبر حراي بلتنا لأمريكا يلو أوروبا خانتا يلوم نيرم وقدما يلاقي ركم نيرم هجاقا حدش المقالة سوتي أمالو. This is just a continuation of the very irresponsible and unacceptable behavior on the side of Putin, showing basically to the whole world, especially during the United Nations General Assembly High-Level Week, his true face, that he doesn't shy away from playing the nuclear gamble over and over again. So we, of course, strongly reject these threats, and the position of the European Union remains unchanged. And also, this is just ما يبحكي زحزن زي ملسنا أوروبا حبرت كوميشن أفنيا ناتو ينتهي زلزلو بوتين زقبرون عنا قبل هيكونن بوتين زقبرو زلو مفررة
نتي ناي كايدا ناي أوروبا ناي عالم نخصلي سلزي قبول هيكونن تهديد يوزي أي نقبلونينا يزبل زلو عند هرتو كيس كان يقول راوي قبل ما تسكبا كان زبل زلو انت يبلا لا أي نقبلونينا يبلا الله انتي كم تبلا خماني تفاكا ولا حنتو كاي ملس زي بلو أمريكا كندي أشحات كيلومتر كابرا شارها خلا وسانة كتب أيدلني إيلا مخنيات ربحاناتها سلزة قدسة أب كورارمتناي منغاغاناي بوتين زلو أوروبا جنتاي بلالو نو إحنا أقدم أبيلك أمريكا بايتونا أوروبا يوكرين التي نحن ذهبنا ميسايلات تتكيما واشتراشا كتحرم علوها أفكينا لنا إليت بايتو الجرمة نتناي بوتين متنقاطن تاي بلالو أي قد سناني متنقاطو أي نقبلو لنا ريجكت غيرنا لنا كجبر على تراينا بحالت بلالو أوروبا زي أوروبا نسال سيكونات عالم دلونات كم زلو يرينا له انتايتو مخصب زبهل يلا أوروبا زقون يكون انترست يبلو مدفوع تتلها خيمنا خنطفق خون دع اللومبر ولا حنت ربحة ويون حيلون راشا كم بركخ زغل حيل يبلون لك كم زلنس كنت جبري دلله نتكوينات أصفيحو دحروش تراشا هريمو بوتين قبل ما السكة بغلي من البعض نيتو ناب تكوينات نخاتو كخل خوت لازم تكوينات تسافيو مخصب كل وكم زخل زيد له لكعكم دما نتنياهو نا إسرائيل أمريكا ناب تكوينات نخاتو نيران أمهرام أمريكا سراويتاك سدد أب تكوينات كتاتي دلله سلازي استفل عليه من قدن أمريكا ناب تكوينات كتوات رئيس زلزال يفلتيو أمريكا عندما لك أوروبا عندما كما يوم قبل سوت نزلوا أمريكا خي قد فتنا خلا نزو كوينات زي مس راشا قدم كجبرمو راشا بوجي راح دمسس زيت بلانات أمبر أوروبا أخول أطوارن أخول حيلن هالليوم نراشخ قطمو مدب سلزلهم هيكونوا جيب لهم من يفلتيهم عم ميدياناتهم مع تاويهم زاربولو جرمن ترايسي نسو من كواجز غلط واري بلالي لهم جرمن زعكل تزعبين أوروبا كت هاجر سو من كواجو ما يكلني تاب ريزيرف ناتهم زلو حنت سو من كواجو يكلون يوم سراشا شو أتوم كالو دماغ كابي كدو قال يوم زيرو يوم زلو بزوانزي سلازي إزيز خونه حيل حيسكا كم يجير كم حدا مليونات أسعارات أتيقو زلو مخا زعبيني كل روات أسعار زلو نملس أبزين ري تي كنا تابزخ No specific country. His decision to change Russia's nuclear doctrine is his answer to talks between the US and the UK about whether or not to give Ukraine permission to fire conventional Western missiles into Russia. And when asked by reporters if the changes were actually a signal to the West, the Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said, and I'm quoting, "This should be considered a definite signal." He goes on to say, I'm quoting further, "This is a signal that warns these countries about the consequences if they participate in an attack on our country by various means and not necessarily nuclear ones." سنتايز بزلو بنتصور يوم كبز فتن زلو راشا باي ذا واي إذا كردانا زلو فلاديمير بوتين بعل بريشر على يبحال على براشا بالتعمي سقط زلو بزوانزي انت خنقبر دينا إذا صور حزنا زلنا كم معلتاوي أب موسكو أب كتماتاتنا نامت يوم دربشنا زلو تتقبلوا نابلو بالتعمي سقط زقبروا زلو ني بوتين سلازي إزينا دكتورين مكيار ون كاب سقط استبقى سمقاني يزنقر سلازي I think كاب زوانزي سيريس الخسارة بجميرو مالو سلازي نتقمل زلنا يوم كان عقمنا زبل أتحساس براشا بتعمي جنين زلو سلازي ناي بحكي أب كريتيكال درجة ويون حدا جنيا درجة تبت حكم زلو خطفلتوت كلكم يوروبا يتقبلناني لو مالو سلازي سقوم تغوز لي راشا دما حلفوا جبروا أب أن الراخب كايلو مالو سلازي let's see تاك قاتم كم زغل Quote unquote. Not necessarily nuclear weapons. Just to put it simply, Russia now sees even conventional Western weapons as an existential threat. As per the Kremlin, the world is witnessing an unprecedented confrontation which Moscow blames on the direct involvement of Western countries in the Ukraine war. Remember, Russia is the world's largest nuclear power. And if you are wondering just how many nuclear weapons does Russia actually have, here's what we know. Russia has the world's biggest store of nuclear warheads. Putin controls about 5,580. So, Russia كفراره خلو ويون حيل لنا قبل خلو كابزيرة تبقى سوا يكونون. They are the biggest nuclear power in the world. So far زو قطرتات زي نسبتها نجير زليو. مبزحتن هجرات كابز قطر زين لا على كم زلواني زفلت. Because نزو قطر رايفليت كابز قطر زخابز فلت رايك نجير له. كابز لا على قطر هم زلوهم قفلوتي. تازي همش 800 nuclear warheads
ስለዚህ ከመይ ዝበሉ እዮም ከሳቶም nuclear warheads. Of those, about 1,200 are retired but largely intact. Around 4,000 ካብዚኦም 1200 ሪታየር ክብሉና ከለው ግዚኦም ዝወዱ እዮም ግን ኢንታክት ማለት ግዚኦም ወዲኦም ገለ ቀስ ኢሎም ክናልዮም ኢና ኢሎም ነይሮም ግን እንተድልዮሞም መሊሶም ክጥቀምሉ ምዃኑ ምክንያቱ ንዕንወት ኤክስፓየር ዝበሃል የለን ክትኮስ ክሳብ ዝኻለ ከንምንታይ ክዕኑ ይኽእል እዩ ስለዚ ክምለስ ከም ዝኽእል ላርጅሊ ኢንታክት ብላ ኣሎ ስለዚ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዮም 1200 ማለት እዩ largely intact. Around 4,380 are stockpiled for operational forces. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ንኦፕሬሽን ንስራሕ ሬዲ ዝኾነ ማለት እዩ ነቶም ፎርስ ኣብ ኩናት ንዘለዉ 4380 ስለዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ እዩ እዚ ንዓለምና ከፅምተና ዝኽእል ኣፅዋር ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ሆፕ እዛ ይጥቀምሉ ንኾኑ 380 are stockpiled for operational forces. And of the stockpiled warheads, 1,710 strategic 710 ድማ ስትራቴጂክ warheads ዝበሃሉ እዚኣቶም ኣዝዮም ርሑቕ ቦታታት ከይዶም ንኣሜሪካ ክሃርሙ ዝኽእሉ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ብምላቶም ውሽጢ ኣሜሪካ ክሃርሙ ዝኽእሉ ሚሳይላት ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ሚሳይል ድማ ይበሃል ዕላማ ናቱ ይፈልጥ እዩ ሓድሽ ዕላማ ክገብረሉ ይኩን ነፍሲ ወከፍ ኣፅዋር ክስራሕ ከሎ ዕላማ ናቱ ታርጌት ኣለዎ እዩ ዝበሃል ናበይ ክሃርም ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ክሃርሙ እንተኮይኖም ክንደይ ክሃርሙ ምዃኖም ፈሊጦም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኤሮፓ ቀሊል ናታቶም ቀንዲ ንኣሜሪካ እዩ warheads are deployed. About 870, I repeat, about 870 on land-based ballistic missiles. شمنتن سبعان ኣብ መሬት ክበገስ ዝኽእል ballistic missiles ክኾን ከሎ About 640 are on submarine-launched ballistic missiles. And about እዚ 640 ድማ ሰብመሪናት ራሻ ኩሉ ግዜ ሰብመሪን ናይ ራሻ ናብ ዝተረኣያ በዚ ተረኣያ ክበሃል ከሎ ኣብ ውሽጠን ኒውክለራዊ ኣፅዋር ዝሓዘ እየን ስለዚ ብማይ ከይደን ኣብቲ ዘድሊ ዕላማ ኮይነን ካብኡ ክትኩሳ ዝኽእላ ማለት እዩ and about 200 at heavy bomber bases. These aren't just numbers, by the way. It basically means that Russia has enough nuclear weapons. እዚ 200 ድማ ብነፈርቲ በተን ቦምበርስ ዝበሃላ ፍሉያት ነፈርቲ ከይዱ ካብቲ ዘድሊ ዕላማ ክሃርም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ራሽያ ዓቕሚ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ተራ ቁፅሪ ወይ እውን ተራ ነገር ኣይኮነን ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እያ ንከምዚ ዓይነት ሃገር ዘለዎ ድማ ከምዚ ኣይትቕስቅሶን ኢኻ ንሰላም ንኽበፅሕ ናይ ሰላም ባይታታትን ኔጎሲዬሽንን ዲፕሎማሲን ኢኻ ትጥቀም to destroy the world completely, many times over. Therefore, Russia's warning should not be taken lightly. You see, Putin no longer views a nuclear warning as a deterrent. For several months, Russia's hawks have been calling for toughening the nuclear doctrine. They have to ኣብዚ ሕጂ ምናልባት ተስፋና ካብዚ ክኸውን ዝኽእል trillions of dollars. That's what caused all of the inflation. Those two things. I will settle the war in Ukraine and I will end the chaos in the Middle East and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine. በዚያነት በዚያ ጥራይ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ኣሎ ባህላ ያነ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጠጠው ከብሎ ያነ ይብላሎ ጠጠው መባል ማለት ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ሙሳድ ማለት ነዚ ኩናትን ወረብ ኩናትን ደው ከተብሎ ክትክል ኣለካ ኩናትን ወረብ ኩናትን ደው ክሳብ ዘይበልካ ኩናት ደው ክብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንሓድዮም ኣብ ጣውላ ንኽመፁ ክትገብሮም ክትክል ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ መጀመሪኡ ስሎገናቱ ወይ ጭሩሕናቱ ኮይና ዘላ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብሎ ዝብል ዘሎ ፅቡቕ ሓሳብ ድማ እዩ ጠጠው ክብሎ ዝብል ኢና ንድል ዘለና ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኸይመፅእ ጠጠው ክብሎ ይብላ ኣሎ ከመይ ጠጠው ከብለ ይኽእል ኔጎሲዬሽንስ ክገብር ይኽእል ኣብ ጣውላ ከምፅእ ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ክግበር ይኽእል ብሕፅር ዝበለ መዓልታዊ እንታይ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ኤሮፓ መሲልኩም መዓልታዊ ግዜ ክኸይድ ከሎ ዩክሬን መሬትና ክሰርት እያ ትኸይድ ዘላ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከርእየኩም ፀኒሐ እዚ ንሪኦ ዘለና Easier access to the ሕጂ ናብዛ ፖክሮቭስኪ ትበሃል ዘላ ዓብዪ ሎጂስቲካዊ ሃብ ኣዝዮም ቀሪቦም ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ንሱ እንተተገይሩ ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ኮኔክሽን ቦታ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ግንባራት ክወጥቁ ከም ዝኽእሉ ድሕሪኡ ላይን ኦፍ ዲፈንስ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ድፍዓት ናይ ዩክሬን ከምዚ ናይ ፖክሮቭስኪ እዚ ካብ 2014 ዝሰርሕዎ ድፍዓት ኢና ንዛረብ ዘለና 2014 ጀሚሮም ከም ሕሱም ዝተነጥቀን ዝተሰርሐን ድፍዓት እዩ እዚ እንተፈሪሱ ካልእ ድፋዕ የብሎምን ንድሕሪት እዮም ክኸዱ ስለዚ እቲ ኩናት ዋዕዋዕ ክብል ከም ዝኾነ እንታይ ዘብል ዘሎ ራሽያ ደሞም ዘፍስስሉ ዘሎ ቦታታት ፅባሕ ንጎ ክገትፍሎም ከም ዘይኮኑ ይፈልጡ እዮም እዚ ንፁር እዩ ራሽያ ተዋጊኦም ዝወስድዎ ዘለዉ ደምን ዓፅምትን ከፍ ኢሎም ዝወስድዎ ዘሎ መሬት ክህብዎም ኣይኮኑ ስለዚ ቀልጢፍካ ኔጎሲዬሽን ዝተተጀሚሩ እቲ ዘሎ መሬት ክትንከፍ ኣይክእልኒ እቲ ዘይሓዝዎ ዘለዉ ናብኡ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ብዙሓት ናይ ዩክሬን ደገፍቲ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ክንቅይሮ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም እዮም
ولا ون هندي كم زي أمونغو راشان يوكرين أتي شمقلنا خد جبر تغلي تبل زلنسكي شمقلنا تدل تخينكا كومبرومايز ويك حد قطعت تجبر دلونات كله قالوا أبيو أنت يلسو ملو مريتنا كمل سنة خلاله how are you going to do قلت عامة فرعان تواجي كان لها تملسات خلت تخينكا شو أديت ملسو محالتا ونا خسركا هلا عجد ما زنا عوت بلان زبلو دما نراشا أب موسكو هريمنا أب طاولا خمت مسخن جبرينا قد محجي زي جبر كتكنولوجيا لن كل نجر F-16 نتوكينات كتكيرا تبعيلا درو كاباتن حكري حسود 4 كاباتن راشا قاتلاتنا لا يبهلالو we don't know بتي factually تحبري تامس مصنا هم زارب لينا جن تابز مصا زخون يكون لو طابت كوينات كم زغبرا زغلص زربا يل مجمريا معلت استنسالو حنت تحريما تزبلت كابيتان ناي يوكرين دما مساط في مالك من هريمو غلغله كبال قنيا باغلو تزربا وحطوا تبايلا توحيد امالتيو ስለዚህ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝነውሓሉ መጠኑ ዩክሬን መሬት ክትከስር እያ መጠኑ ድማ ዓለምና ናብ ሓደጋ ክትከይድ እያ ዛስ ዋይ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ብጣዕሚ ዘገድሰና ንሳልሳይ ኩናት ዓለም ጥጠው ክብለ ክብል ከሎ ሂ ኢዝ ራይት that's very important now they can't get us out I watched him we will he's been saying that for 3 years every time Zelensky comes to the United States he walks away with $100 billion I think he's the greatest salesman on earth but we're stuck in that war. It's morally correct to let a Russian dictator go and do what Putin's done and win and keep what he's stolen. Why is that morally right? It's because there's nothing that we can do to turn the tide on the battlefield in Ukraine. There is. There is, though. There is. We could give them the missiles they want. The missiles are not. እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኒ ዲክታተር ናይ ፑቲን ካብ ስልጣኑ ድሌታቱ ንኸሰምሮ ናይ ካልእ ሃገር ንወሪሩ ንክሕዝ ንዩክሬን ክወራ እንዲና ነፍቅዶ ዘለና ከመይ ጌርካ ብሞራል ነዚ ከም ቁልዑ ጌርካ ትርእዮ ይብሎ ኣሎ ሞራልን ናይ ሞራልን ደይ ሞራልን ግደፎ ኢልዎ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብልካን ኢልዎ ኩሉ እቲ ዝከኣል ጌርካ ኢኻ ትገብሮ ነገር የለ ኖ ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ እዚ ሚሳይላ ዝደልይዎ ዘለዎ ዘይንህቦም ይብሎ ኣሎ Not going to make any difference. The idea that giving them ATACMS or Storm Shadows is going to turn the tide on the battlefield is not a serious argument. The Ukrainians are doomed. What really matters here are the number of troops, the number of artillery pieces on the front lines, and the amount of air power each side has over the battlefield. And there, the Russians have a decisive advantage, and that advantage is increasing. بحثر زبالة بروفيسور جون ميرشهايمر كل جزيو برتع زبالة قام كويس تكام كن حقيقة إذا أصوار زي هيبنا يم أي هيبنا يم عبد عودوكينات بفصل مزغير نجار يلاني بلولو دي عودوكينات ورا فترشنيو بزو حسين يزليكا بزو سراويت يزليكا صبو دفاع يزليكا صبو لوجستيكس يزليكا إتا أصوار ما كتسألها بزيوك ما تخلالو كم زنا يوكرين نخندي وارث تطويل سنة شو يسدول كاجل مالزي كونسي كتالي خون كل ترايك سرع زغل بلولو سلازي انتاينا نرزلنا يوكرين تسفاي بلو من يزول حسرا بيلو they are doomed يزولو زلو increasing by the day and there's nothing we can do to reverse that. The Ukrainians are doomed, and given that the Ukrainians are doomed, the best thing to do at this point in time is put an end to the war. That's the morally correct position. So إذا كنا تعتقد إن حرام بيبكاب تقبل تقبلك بس معدة يكون أن تتقبل كادما نتوكينات زي كود على زخل من قدي تابوت تا ترامب قبلات أن هيو أتها قدايتها موداي ترفانيو يوكرين كسعريهم سلز أغاد إمكان تكون تلتيف كان أبت أو لقطم سو تغيلك تكوز دوز خل مريتن أتكجاتم زغل تفعتن أنواتن كوحد دخل لذي نزوكينات زي كان غيرو عقمية بالنان نتي ميزان ناي كوينات نراشا نخنسارا عاقمية بالنا أني زبلا زلو أبحب وتدراو كوينات دما كندو عمقات زلو أفلتو زلو سبيلا. My point of view. I don't agree, and I'll tell you why. Would you have said the same thing about the British in World War II? No, I would not have, but those are not analogous situations. Why? We were under existential threat. As you well know, the British won the war because the British had the Soviet Union and the United States on their side. Yeah, because Churchill said he wasn't going to accept that we were necessarily doomed. He was correct, and the end result is that he won the war. But so he won the war because he had two. انتي انت argument تتكملوا مبزحت جزء بس سخات بلو زلها يوكرين تسفاي بلو مت بلو زلها أب كلا كنات علم تزغونيرو بريتش نامريكا حجزنا لهم كلهم منو خلوا صوم توديكم يوم ولا حتى تسفاي بالكم أنت زبلوهم أمريكاس مدقف كان يركم على دي كم زحجت بلو زلها يلو حدا كلتنا حدا عينت أرسي كونن
ነንበይኑ ገጻትዩ ካልኣይ ድማ ከተወዳድሮ ዝግባእካ ይኮነን ይብለሎ ሕጂ እቲ ምጉት ናብ ካል መልክዕ ክኸይድ ግን ንስማዕ powerful allies who got directly involved in fighting against Nazi Germany. That's not going to happen in the case of the Ukrainians. We are not going to commit ground forces to come to the defense of the Ukrainians. Right, but so my question about the morality of that is actually why wouldn't we? Why wouldn't we? If this was a NATO country, we would. It's not clear we would, but we probably would. But the fact is we're not going to do it. And the fact that we're not going to do it tells me that the morally correct position is not to fight to the last Ukrainian. I mean, that's what you want to do. You want to fight to the last Ukrainian. I know, I want them if to have Ukrainians... እንታይ ዝብሎ ዘሎ practical solution እንድዩ ዝደሊ ፕሮፌሰር ንሕና ኣቲና ኣብቲ ኩናት ሓደ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ይኮነት ስለዚ ሰራዊትና ንሰደሉ ኩነታት ክህሉ ይክእልኒ ይብሎ ኣሎ ወላ እውን ኣካል ናይ ኔቶ እንተትኸውንሲ ርግፀኛ ኮይነ ክንሰድድ ንኽእል ኢና ክብለካ እውን ኣይክእልኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን ፕሮባብሊ ምገበርናዮ ምናልባት ተቕሎስ ነይሩ እዩ ንክንሰድድ ኢሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል እቲ ዝበለፀ ክሳብ ኩሎም ዩክሬናውያን ዝሞቱ ምፅባይ ደይኮነ ብዋኑ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከተብሎ ምኽኣል እዩ ይብሎ ኣሎ እቲ ሓደ ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኔቶ እንተዘይትኸውን ኢልና ንገድፎ ዘለናሲ ሞራላዊ ቅቡል ድዩ ይብሎ ኣሎ ሞራላዊ ቅቡልን ዘይቅቡልን ትሕቶ ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ንኽእሎ ዳይ ንኽእሎን እዩ ትሕቶ ይብሎ ኣሎ ናይ ሞራል ገለመላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን እቲ ኩናት የዋፃና ደይዋፃና ንኽእሎ ዳይ ንኽእሎን እዩ ስለዚ ኣብ ዘይትኽእሎ ኩነታት ድማ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ገይሮም እዮም ተወሳኺ ዝገብርዎ ነቲ ኩናት ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ዋላ እውን ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣትዩ ንራሻ ክስዕራ ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም እዚ ኩናት እዚ ብርቱዕ ኩናት እዩ መዓት ሞት ከጋጥሞም እዩ ፍሉይ ነገር እቲ ኩሉ ኣፅዋር ኔቶ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዝነበረ ሰራዊት ናቱ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ንዩክሬን ሂቦሞም ኣለዉ ስለያ ኩሉ ነገር ይገብርሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ክውድእ ጥራይ ዘለዎ ወይ ዝብል ዘሎ ጥዑይ ሰብ ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝብል ዘሎ ግን እቶም ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሑ ግን ክቕፅል እዮም ዝደልይዎ That doesn't bother you because you think that's the morally correct position. No, it's because that's not my idea of a morally correct position. Well, it's because I've been to Kyiv, I've met the people, and they've made it emphatically clear to me, all the people I met of all ages, that that's exactly what they want to do. Yeah, they do. They want to fight to save their country. Look, if you look at public opinion polls, they're at odds with your statement that every single Ukrainian wants to fight to the last. I just said everyone I met. That's not true. I'm not There's saying surely every, some who do, and but I'm the sure vast these are the majority. الجواب أبدا زربوك أنا بيوكرين كيد زرخبكم كلاتهم بقى نتوكينات كسام مودة تكك على سمخانو من نعدهم كتحنو مخانو من يزبلا زلو بتسخات ولا زلها بعين ساينساو مصلحة تستخير بولسترينا جن بلتاري يلو إذا سراوي كابت دفاع ببزحي زهدم زلو مورال لا تستنكفو مورال دي مورالايز كوينو خم زلو كنديك زي أبزم سيالكم الله كميلة متم سراوي بعلم كزاربو سلزي እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኖም ኣሜሪካ ኮይኖም ኣሽሓትና ተኸፈሉ ብሂወት ናይ ሰባት ዝላገፁ ዝዛረቦ ዳ እምበር ህዝቢ ዩክሬን ነዚ ኩናት እዚ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ኩለን ኣንስቲ በቃ ደቂ ኣንስቲ ኢነን እየን ኣብኡ መቃብር ኣብኡ ዘሎ ሓንቲ ዶክመንታሪ ርአ ነይረ ብቐዳማይ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ብምዃኑ ጥራይሲ እቲ ሞት ተራ ሞት ኣይኮነን ዘሎ ብፍጹም ሞት መን ካብ መን ከም ዝሞተ ንኽፈልጡ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ምዃኑ መይቱ ዳ ትብል እምበር ብርግፅ ንኸተረጋግፆ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ምክንያት ኣፅዋር ኣዝዩ ገጀፍቲ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስካሕካሕ ነገራት ኢኻ ትርኢ ናብዚ ከምፁ ኣይክእልኒ እየ ብጣዕሚ ዘሰንብት ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ግን እዚ ኩናት እዚ ብጣዕሚ ብሩታል ኩናት But the fact is that even if that's true, even if they want to fight to the last Ukrainian, from my point of view, that's not the morally correct thing to do. Right, but how can it be morally right to let a Russian dictator win? What are you going to do to reverse it? Help the Ukrainians repel him. What are you going to do to reverse it? Well, you help the Ukrainians repel Putin in a brilliant way they've been doing for 2.5 years against all expectations. They have massively exceeded all the doom-laden predictions of the first few weeks and months of this war. And I think we should support them in the way we've been doing by giving them everything they ask for. Let's be honest about this. What Putin does, he just waves his nuclear rattle and he terrifies people. But every red line that he set has been crossed. He said if you... ኣብ ዩክሬን ዘለኹም ሰባት እንታይ ዓይነት ህዝቢ እዮም ኣብኡ በቂሎም እንታይ ዓይነት ፅልኢ ናይ ራሽያን ፑቲንን እዩ ዘለዎም ኣነ ይርዳእንን እዩ ግን ብሓዊ ዝፃወቱ መራሕትን ህዝብን ከም ዘለዎ ጥራይ ክገልፅ ዝኽእል እዚ ይመስል እቲ ኩነታት እቲ ኣርጊመንት ዘረባ ናብ ኩለል እዩ ዝብል ግን ኣብ ሞራልን ዘይሞራልን ዘይኮነ ዓቕሚ ኣለካ ዶ ይብልካኒ ትሕቶ ብሎ ኣሎ ዓቕሚ ድማ ፈቲንካ ኢኻ ኩሉ ዝከኣል ተገይሩ እዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃ ኣይከኣለን እዚ ኩናት ጠጠው እንተበለ ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ንዩክሬናውያን ንኩሉ ህዝቢ ዓለም እዚ ኩናት እዚ ጠጠው እንድሕር ኢሉ እቲ ዝበለፀ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ክልተ ዶባት ሃገራት ክልተ ሃገራት ጥራይ ኮን ናብ ዓለም ሙሉእ ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል ኩናት እዩ ከም ዜጋ ናይ ዓለም ድማ ብሰላም ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ኣሎ ኢልካ ኢኻ ትሓቲ ዘለካ
ناتي تمنيت كميو ناتي حسب ناتي بحق خمي اي هوب مراحتنا اوروبان امريكان راشان ترداديو نزو كناتات زيت اتو قبلو طراينا خنبلغل هلو مع رستاب زخن ودينا لايك جبرو سبورت جبرو عبالاتنا زي channel كونو جوين جبرو واقع حمت كابتشينو تخفلكم لما عبا حاجة زي نزي channel مهنياتو زي فيديوهات زي كله يوتيوب يفتوى ويقبل مالتها يكون ويون صبغ ادفرتايزمنت كم تكاليش على لا دركب يكون سلازي بزح فيديوهات سلازلو انت دقفكم كم زي تحسن خنقبر حاجة زي خونا نابلكو نايلو مع رستاب زخن دي ابكالك سعد نرخب تصبغو لايك اند سبورت مكبار دماي تقوارزو أبز زبان زي عوت نخد كون سلستا قدس نقطات يليونا مجمريا سريحكا جنزب ممسات رادي كونس نتزم تعنا يا جنزب باقباب حزنا باقباب كنوفرو كنكيل ألنا سدما ستوك ماركت كم قداما يمرجع يزمت مخنيات بوحد جنزب نبزل على عبيت كنكيس لنخل بوحس من قدي فليتنا ألالينا انتخيلنا نرجع حقس بروغرامنا لنا اتخالاي أكندي نتدوم وسكا قطع بتوسخ السراح تقبر توسخ كيلتات نختهنس كتبقاس لك مغنيات كيلتات كانت عابيو أتاويتات كتعب سلازخل سلازي أبتر في جزينا كن مهارن كن عبن كن كلا لنا أبتر نخذ قعزو كعجزونا زغلو اتصال سايدما حدش من جوتوت كون الناس خل بيزنس كن هنس علينا إذا ما بتستمهرنا كيلت كون خل بت أب هوبنات ناس تبركوسك كون خل نزلنا خنقبر كعجز